так давно не отдыхали. Kulturna manifestacija Nedelja ruskog filma u Pančevu, koja se održava 4. godinu za redom, otvorena je 7. juna u prostoru čitaonice Gradske biblioteke u Pančevu. Program traje do 11. juna. Na repertoaru će biti prikazana 4 ruska filma i jedno ostvarenje sovjetske kinematografije. Prednost naše manifestacije Nedelje ruskog filma u Pančevu jeste baš u tome što se prikazuju filmovi koji ili se više ne prikazuju po bioskopima ili se nisu ni prikazivali. Mi imamo jednu tradiciju da svake godine prikazujemo 4 filma ruske proizvodnje, tako ih nazivamo ruska kinematografija od 2000. godine pa nadalje, i uvek je po jedan film sovjetske produkcije 70. godina, otprilike neki Nikita Mihalkov i slično. Ove godine imamo posebnu čast što smo dobili posebnu dozvolu od ruske produkcijske kinematografske kući, kako se već nazivaju, Vojn film, da na današnji dan premijerno prikažemo u Pančevu film Podoljski kadeti, koji otprilike ima veoma velike sličnosti sa dobrovoljačkom četom književnika koji su prikazani na ovoj izložbi. Radi se o padoljskim kadetima koji još nisu ni završili svoju vojnu obuku, a već su morali da uđu u bitku za Moskvu, gde su, nažalost, skoro svi poginuli. Ljubitelji filma imaće priliku da pogledaju ostvarenja jednom dnevno koja počinju u 20 časova. Ratni film Podolski kadeti reditelja Vadima Šmejlova, komedija Pet nevesti Karen Oganesijan, istorijski špijunski turski gambit Džanika Fajzijeva prema istoimenom romanu, kao i klasik neverovatne dogodovštine Italijana u Rusiji Franka Prosperija i drama Car Pavela Lungina. Manifestacija je ove godine počela izložbom Književnička četa koja traje do 20. juna. Izložba je posvećena četi pisaca, ali evo šta u širem značenju te reči znače. Autori ove izložbe su, tako da kažem, naši prijatelji i kolege iz Muzeja književnosti iz Sankt Petersburga, a do nas je stigla preko Ruskog doma u Beogradu, odnosno preko Ruskog državnog fonda Rosatrudničestvo. Ova izložba prvi put je prezentovana javnosti pre mesec dana u Novom Sadu, u galeriji Kulturnog centra Novog Sada, a evo drugi put ovde u Pančevu. Ova izložba pre svega ima simbolični značaj. Značaj odnosa, dobrih odnosa između srpskog i ruskog naroda sa jedne strane, a sa druge strane ova izložba čuva sećanje na književnike, ruske i sovjetske, tada velike i poznate književnike, koji su odmah po napadu Hitlera na Sovjetski savez se javili da dobrovoljno sa oružjem brane svoju otadžbinu. To je jedan možda u ovom vremenu neverovatan gest patriotizma, budući da je reč o intelektualcima, i to vrhunskim intelektualcima, koji nisu žalili da daju život za slobodu i za odbranu od nacističke zveri. Od tih književnika, pesnika, dobrovoljaca formirana je četa književnika. U to vreme to se običavalo da se od dobrovoljaca iz različitih umetničkih branši, tako da kažem, formiraju ratne jedinice. Tako su formirane recimo muzička četa, četa glumaca, četa slikara. I oni su već u odbrani Moskve uzeli učešće u odbrambenom ratu. Mnogo njih je tada i poginulo, naročito kod Smolenska, da bi na kraju rukovodstvo Sovjetskog saveza shvatilo da je njihov mnogo veći doprinos ukoliko se angažuju u redakcijama, bilo kao ratni izveštači, bilo kao urednici ili redaktori u redakcijama. To praktično pokazuje da postoji i veza između ove izložbe i nas, novinara, odnosno Društva novinara Vojvodine, i zašto smo prihvatili da jednu ovakvu izložbu i organizujemo i predstavimo javnosti.
U okviru ove izložbe prikazani su pisci koji su svojim perom se borili za otadžbinu, ali često i s mitraljezom u rukama. Da li je njihovo izveštavanje bilo objektivno i kako je uticalo na pisanje savremene istorije? Pa pre svega, kao i svi novinari i danas i ranije i u budućnosti, mi smo oni koji beležimo prvi podatak, koji smo neposredni svedoci ili smo u najbližem i najbržem kontaktu sa neposrednim svedocima ukoliko to nismo mi. Tako da je svakako ono što su ovi ljudi radili za vreme velike otečestvene, materijal koji može da pobije sve vrste revizionizama koji su sad na delu, prekrajanja istorije, omalovažavanja doprinosa ruskog i srpskog naroda u pobedi nad fašizmom, a to je pitanje ne samo politike, to je pitanje kulture, to je pitanje domaćeg vaspitanja, to je naprosto pitanje, čini mi se, u ovom vremenu od izuzetno velikog značaja, jer čemu tolike žrtve, čemu tolika stradanja ako ih se ne sećamo ili još gore ako ih omalovažavamo. Pančevo je oduvek bilo strateški bitan centar kada su vojna previranja u toku, tako je bilo i u Drugom svetskom ratu. Društvo Srpsko-rusko prijateljstvo Slovenska unija ima tu čast, evo to i vama da prezentuje da smo mi prošle godine 6. oktobra na dan oslobođenja Pančeva izdali knjigu koja se zove Bitka za Pančevo oktobra 1944. godine. Prvi put posle 75 godina od oslobođenja mi smo i ja lično, pre svega, kao predsjednik udruženja, dobili smo autorizaciju Centralnog arhiva Ministarstva odbrane Ruske federacije da istražujemo dokumentaciju, čak smo određenu dokumentaciju dobijali lično poštom, gde se nedvosmisleno vidi izuzetno velike, teške borbe za oslobođenje Pančeva, upravo iz razloga jer je fašističkoj Nemačkoj Pančevo bila posljednja tačka odbrane Beograda. Prvi put su prikazani spiskovi svih 124 poginulog crvenoarmejca koji su svoj život položili za oslobođenje Pančeva, spisak nagrađenih, originalna dokumenta, arhivska građa koja je digitalizovana, mape, šeme, kako su se kretali napadi od Bele crkve i Vršca pa sve do Pančeva, Beograda pa na sever do Budimpešte. I ujedno bih želeo da najavim da smo završili pripremu što se tiče nalaženja dokumenata i spremamo se za izdanje druge knjige koja će se zvati Bitka za Južni Banat. Pokrovitelj Nedelje ruskog filma je Ruski centar za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu, dok je organizator sama Gradska biblioteka uz Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Slovenska unija, kao i uz pomoć Društva novinara Vojvodine.